Internet charge gi lerim phini gochup da chikha lerim zinami dumiyon lu kinjal hade ngada paro wansel pe khangna le lebe de chen nga chini gi kuzambo sishuni tambara dunta gi netsul choden tim gi dunsa chule tim mapo petami alu chulu charo beni denle najin lamten gi puna khai mede shapto de chen chuda nyamdel gi lako chu didoyem emi Geljum Shiol Hensogi Shio Ketchup Gonena, Shio Memitsugia, Jamato Chobe Eme. Drug Lako Chokbagi, Nyensungi Denle, Lako Tsuna, CCTV Gi Pache Tsuni Beyop Eme. Tim gi dunsa chule tim mapo betami alu chulu charo beni denle mide le chochi imi najin lamtin gi puna khai mide shapto dechen chuda nyamdel bedi khajur lerim gi lako chu didoyep eme tigi denle najin lamtin gi sanim gi che mide shapto gi dechen dunda chikha kodei chiyik chigu chenta kino Dugi alochi chonda ni jobcha tim nyikdong chuchi chemada tibda alochi gi nege bemide chunchum longo sum menchi phomide nyeta imbachin dilu khajur lerim gi shabdo desu tobbemba te chimda chabge chumigi alogi loside lochuni le chobge gi pana bemide simba te mide shabdo desen desuda cha kenja zominalu khajur lerim gi kablu mide shabdo desen desugi alo desulu shabdo kachira chini inagi kole khyudu hyubemba Te tarue kenja dinalu khajur lerim gi tulu o matumigi alu disudacha dewa thapthan disugi kole chudu hyubema MOU da thikdi ki pe te alu gi nim reregi te report di attendance tinga chulu tanango desi kadim chibi alu digi malu te nabu ta chika debdelu alu digi malu tusako omatu magi lamluk ta manye approach bewachin te tie nga chulu suna ase te nga chegi nga chulu suma chi te gelo amchu da alu hen chulu langula te gelo amchu da alu hen so ki telani alu di te taru tantim timne nara taru Pakebete hemagi diversion te chame tambebete ti thogalu timgam shobna ani timdi kyangula Ire najin lamten gi bawajin khajur gi lerim gi kablo mide shabdo desen desugi alo desulu nyenka hyumida timge gi la desu bechuni myo seme te digulu khajur lerim nalu zini inada menade timda jabge chumigi alo khonragi thachi neme te mide shabdo chimi laluchi gi bewachin alo desugi khonragi zewa desu chokha chamnigi tablam tashu chi di khajur lerim desu imbeshechi tamba alu su khonluru khoda tuni gi lerim chula nan chu de ju khoda tuni chila tele dige masaba alu khonragi ya hidi ya humdo chemdu chi bewachin ngachi khatule ngachi gi teda yinti bewachin ga thiyang sum do chogo chalen do tede phini yula deda dedige ngachi gi junda rignegi chanegi kokobe ngachi hidi yula chikhagi shin thotidani 당도에 버진 나 팀도 잡겠으면 알 수기 된들로 같이 잡주도 피슈슈비 있으시네. 대다도 신슬로 나진 람되기 zonka 투나루 미데 샵톱치미 데신 숨치다 차테와 소디 협다 팀다 잡게 주미기 알루 툭치데치기 khajur lerim기 샵도 데술레노 같이 알디아 당들로 당탑 줘버진 알루디다 거기 알루 나그는 낄롱레라고 길로노 주니 인수기 같이 남이 길로노 주니 인수 섬로 이미지 따나하세 동어 두기 되는 버진 같이 동어 두기 레름드라 짬데 피니 빌라 티지드 레짐베라 코라야 토티디야 디니 마제 티지당아치 길노가 임베라 마치 고컵다 롭텐데세 데 피니 길레르밀라 테나질 람팅기 티수메기 레림데소 zonka jin disunalwe kochunigi chajido jada nesugi telu punakhale chenga dojigi nesude seongi tulenbui Gelyong chokdei chaktu theng shibe denlu mangil ngitam sai nija dukchu dechi dechake de yemedi dato chenche gelyong chokdei chaktu gi denle droso thosho chiwoni eme deya dugi chaktu henchogi sedo maphap gi denle thablam madaw chuten roya droso thosho chibe neni eme tedari demgo chugi denlu kilta gi sedo be droso ngitam sai khechini da bumnga dechi ta chano Chilo Niktong job gelu gelyong chokdei chaktu gi denle droso ngitam saya ni jaship chishe nga ta yobda dia dari gi chaktu da chepda ngitam saya chenga malam chigi nyusu ne yob eme tezumbe chilo Niktong chusu gi chaktu di droso ngitam saya jig jaship chishe ge di chitang di golden thab yobda chilo Niktong gelu bewachin droso ngitam saya gupchuku gu de chilege manep eme Tachak thulhen sogi droso maphap ki denle chogen chusei sagoda chogen gopen gi jangkha maphap beni chuchi di thap madaw chute nyuru gelyong chokdei chak thu gi denle dari dyo chake di yobi mangil di droso thosho chibe oni eme
Daril henso degi chogen chu sei sago ngap chu nga ma phap be mi da tun chogen chu sei sago gebja chu chi on eme Tezumbe chogen gopen gi jangkha dia nija hapchi gi ma phap be de yeble dari khong gopen tong ta sum da nija lege mi on eme Timache dari gi chaktu na chilo nik tong chob gi chaktu da chepda demngo gi jangkha ya sumchu so du gi yu so yep eme Tezumbe henso digi chilo nik tong chob ge lu go chu yemi dem to chogen chu sei hlenthap gi sa go chu map so mi digia troso ma phap be chu bi rawadu Chaktul henso ikemena dari zero yar sing jomi di konche yar par jomi da chakthui jarim na dewa yumi kopen chu gi den le nintar gi thui chu chaji bemi digi imo se shi chi Darul henso dida thepda chakthu di piche da dembe golden thap chuni gi den le troso ma phap gi thaplam chu lejum be shipche be di yepe eme Deda chika chaktul henso gi chogen gopen chuda chika daru sungjab niktong jibjal hapchi ya tani eme te shimai dawgi chi che khechi lu golden thamni be yumi gelyong chokdei chaktu na temngo gyapchu jagu gi doden beni eme chanda ne chulki den lu kinjang hlaten gi nyenju phiu I Gelyong choten menka nalu endoscopy gi thiche yinge thinge chi thobyeble dalepa phogi cancer chu takchi bedi menche ya jusu bechun eme The Japan gelchi nyamdel chokpa da Japan sowi jipsel ledegi thiche de da yenla cha chichu cha chambe zami ma gi che gelyong choten men khalu chi tre di yep I US dollar tongtha kupchu gonga te chinye bi endoscopy gi thiche di da US dollar ni tong dingje de chinye bi yongdel shenjom gi thiche dia oita chula lobdi gi chinjibi me te yongdel shenjom gi thiche di lalin tabdi Zote menka gi dungso chogi Japan lu yubi kesho suda cha nyotongbe dewa taptu ni me. Lerim diya Japan gelchi nyamdil chokbada Japan suwi shipsil lede gi chapchur bimi yundin gongpe gi legil gi denlu tseri da turik nyamdil gi chashiji me. Te legil di kesar gebu sorik zula lobde da waita zula lobde nigi nahi chida gebi na gochunu. Legil di gi tulu tukde chodub yada tandi Helicobacter pylori da dewi shikensu tsame tani gi mikte kebimbe. Taru US dollar saya sumda bum sumnebi longai legil di gi thiche da chongdar su pinjimle tubi dungso gi rixel yada tani gi rewa kebimbe. It has new additional features. Thuche digi ngachelu cancer gi machu kadebe thendo yeb ina kadebe pejo do yeb ina chu thongchu thinken sap chu yeble cancer chu hasuchi be takche be chuni me taru thuche digi shakche ya be di phogi cancer twen ko chu Without opening the abdomen. Legil digi gelzin neri kaltap tewana H pylori takche gi chachisu sosachi chuni imbika Phogi cancer da dewi shipsel gi chokdub yada dele H pylori da dewi phogi cancer gi kole goda gi shibjuk suya godin thamni imbe. This will ensure that our health workers are at par. Tizumi jesu lerim di khachi shuchi digi ngachi gi sowi labbe misulut gechi nechada dembe sosup mache jumche jongda chinchu legul digi su de dindi zoni lo phentop mache lerin chu hinten be shani tulu chukde su khache dai. It will help build the institution and institution will remain forever. Tari soil henka gi ke khamna gi milop chacha gupchu techilu cancer gi takchi lerim chu godin thap chadi me. Kalma wandi gi nesul di kinzan yishi gi nyeju piwi. Geljung Shiol Henso gi Sada chi bemi da tepda Siju lekche bemi tsugi dele chi shio ke chap gone gi damtho beni de eme. Te hemai zaphup gi chel Henso gi Sada bemi da tepda ke chap gone gi denlu shio memi tsugi chama to chone eme. Deal Henso gi shio ki gotep chodu bemi tsu damtho beni gi denlu embe kyuno. Inru kyo chap gone na dekha to ni gi dande yumi tsugi netang da timbi takchi chenju begop mache mingum digi sheche da nyamyong tele rikchel tsugi theka duwa dilen beni eme taru chaktu gi kablu lede ka chunale nyamyong yubi ngo chap tsugi dekha to ni eme teneden digu ngachi janda gi lensole nechul khasel beleni gi pacham yuru thop machupi Cheto timgi dunsa hemai duntana yondalu anim damche zelami damche chedenlu tele zuta bewi nyeba zentim lo gu gi tinchetenu. Daru nyechen damche chedenlu tinchetembi nyimle daudu gi nangke shunglu nidam saya dukchure sum hapchia dyogobe eme. The tinche the tibachin anim damche gi yarsa ginbub ki chondel tabda tele zuta bewe be eme.
Anyim tamchugi hai meto chirsongda nanden chongle khagi chilo nitong chuthamle nitong chubdin chunbeuda loge gi ri thele surtha be yebbe dasinu de chetoi timdin gite me chunche da tibda moda mogi nyamro chugi ombab gi thena le nyotam saya chudul hapchi surtha benina thablam ten yebbe kyunu doro chunche na lu loge gi ri mogi yasa gen bup chonla na le ombab nyotam saya chigja khechi ji hapchi top yeru timpu ombab da chadam yi sana ombab nyotam saya khechi gulege selten mabewe se ime de zombe lai meto chirsong da nandin chongle khangi kyechap chozin gopen yenten jamsoya losum gi chentim ke yebda tiya khogi anyim tamchelo dongda da jukil be yebi nebalu tendi ime de tunche da tibachin chondel gi ombab ngoma sa jani da tele suni gi tenle chidep ni jami da chonden palu zinsho ni zodi yebekino Doro nichen nip di dugi ombab gi tegi chatim nitong chi da dugi nigel timdep tele nyele kagdam gi chatim nitong chu chi chen ma da dugi dubje chatim nitong nga chen mai tensen lasha chi gi nyeba phodi yebe ime janda ne chi gi ten lokar mawandi gi ne chi di string zam gi tulin bewi Hema layo damito blekhungi lerim gopenom ugenta shigi Dub chige layo ngo chap gi chejina yikcha jami gi kole cheto tim gi dunsalu thotok shudi du te khacha khanim chika thimpu jongkhak tim gi dunsale kholu chentim lo chi gi thinchete no te zumbe lekhung digi yongchap do chen cherap tenzin da hemai layo lembo nima sange chembo ni loya ngen hegi neden lashara beyobi nyebaluten chentim lo ni keno Inru khon nyechin ni gi cheto tim gi dunsalu thotuk majuatu Twincha da tibda lempo debde gi chilo nyikton chubdilu lotar jungye selden bewekap sako mi twiche excavator chi da miss chomo hiring semi koda korei amsu gi bemi larchu gi chonla di selten mabewese ime te sako mi twiche da chonla dile thobi wombapchu sanjani gi tenle khogi chonla da sako mi twiche di korei cham pema chomo sherpa gi mi toka thoke bedi dilu giridi mogi nyamrobe thoke bedi du se ime Tegibe kolu nyele kadum gi chathum da thidi jungye zunjuk selten be yubi nyeba phodidu Tezumbe hemay yongchap dochin sherab tenziluya watse lokche be yubi nyepa luten chentim lo ni kenu Tia tunjo da tibachin kora chilo nyikdong chudulu layo da mitob lekhungi yongchap dochin be cha shuikab ruchigel layo ngochap lededi thoke beni gi tenle Geko yechatsu machandira beru tegan tenge lenkalu lakhe chingobi jabnin benu sa ima. Tezombe kolu koreibu kezang nyendagi jamshogi chonlachi gutsubikab kefin takte selten benile tui sho yubi nyezogya ponu. Telu nyele kadom lensogi yongchap dochin debdilu chonladi gutsunina tuichitsu tsunigi tenle manav dingrale ngitam bum tuu da tonta sumchiso gu len yubi nyezog kedidu. Inrul hensodegi nyezugdegi theka thesomle devi dubjesu thomatsube tele hemai lerim gopen om ugen tashiluya ruchigel layo ngochapgi chujina icha jamigi theka wache lokche be yubi nyezug kenu inru khon sumcheragi chentimgi chablu timtui tapchoni ime maji chepen yongchap yesagi lempo debdilu nyezug kha tu ke yuru timgi tinsale nyezug kha ngadi nyedal tandi nyezug kha chi kenu Tezumbe yongchap dochin drebluya nyezukha ji kesale nyezukha sumdi nyedal tandidu. Teya timgi dinsagi tesumle devi dubjesu thoma tsumilu tendi ime. Timatse kelzang nyenda da pema chomo tele dilugiri da namge lhamu tsuluya yogjugi langin lasha chira be yubi nyezukchu ke yuru zongkhak timgi dinsale nyedal tandidu. Janda nyesugi denle karmawandigi nyujudi sherab dojigi durikbeu in. Gyakab gi lobda masu chinale pha lobtu temtebe yunidegi beke neji thomnigi nyankadi masu chi yebe eme te sowel henkagi nedi da tibda nahi gyakab na beken gi neji thommi gebjal hapchi besale jacha khechil hapchi di lobtu su imbekino digibe hemai zapem gi che samling beken gi nimchi sung be midatun sowel henkagi lobda nale pha gowa dategi lerim chu godin thabyep eme Du gyakab gi peke gi neji di chilo nitong sumchule tsametani ki mite kide yuru gyakab na neji degi netang tsaja chewe gi netin chibera tuende yupi.
te so wilenka ki kimina lopcho so gi na ki neji ti ki kole khoda lejum be mimi da so we shapto so leni chimi tele lopda ma shu china luma thewi gi thunkin so lejum be mini di ki neji di kanina donglin jundo ibe me digi be talefa lenka digi lopcho so da chika chede lopda sunale pha khoda pe mi digi neji di kanina lentab jumi gi rewa ki pi me begi gi neji tominale jacha bewachin jacha catchy lapchi the gara lobdab this sishunila the di tholo multi drug resistance mingi matubi gi begi dia the jacha leche wachin jacha nishu sanga de chi the lobtru this sishunila the di dan bendigi tangachi gi choti mi chi diani se eshuni lobtru busta bomgi nanalo the dizumgi neji de mashu zibera te darsab joyi gi te nesul disu tebe te ta koichi shunila ta hanzum bebe bodalu darigi nim dinalu te chisung beuda chikhalu ngachigi alu disulo khora gi nasadi kakthab beni gi te te denlo ngachigi khatule lerim de tare goten thapchi shunila logi tv de broch bebe wachin lochin na lo mitigi mit dinle chutam de chi sunse pe jomela de tv nasadi ngachigi tisaga shipcha do broch bebe wachin de mention su tisaga chinsup broch bebe wachin tv nasadi tasupchin la de kadim chibe tisaga lu chamma suwe de menchi di gochukja dawlu lokna menle mamu anus me jada broch bebe wachin to log digi log lobby galeben ani tv digi tele multi drugs resistance la bebe ta ani gitele nyaka bombre themila te lopcho sugi lamena tizumi le rimso gi khon chamchige madoba sasa suluya khoda penina phento juni message ji if one person that is affected by tuberculosis and coughs or sneezes beke thobichi ki beke bathobichu ki tokha lokhodi da asichabi kap didale beke gi debupti beke bathobi dilu peu ibe iru beke di meche be chubi diji chibeule meche begopti kha chewe and if you eat the foods that are uncovered and not clean ngachiri nadu peke neji ku le goda pe sunime ngachige mededa chikanyam jil be di la su be subachin peke di katsu temase peke gi neta suha goni da neji di gi neba kadebe yup ina ha ko sub matse menchidi ya kade juju benina lupen to sunime te so wilenka da tip da nahi peke gi neji litin mi khechi tulo shikin junde be me janda nesul giten lo karmondi gi niju de phubagi phoi drug lakhur chopai gi dango dak pachina lakhur tami da dribani chere nyensung gi denlo lakhur chuna cctv gi parche chu nebe data che didu the data de thekam chika nimni gi rin lakhur deyob chulu numkhur daten gi godai lerimchi godin thabikap tha che yep eme timpulu numkhur datengi kodagi lerimnalu lakhur deyob gebjal lapchi gi cha khatono Tidu lakhur sobi gi tizin da chibda lakhur na paashi sumi digi nungkhur gi tongka da chabka tile naana gi paa dizu tazumbe di shasu sema. Tetarui paachi di paatsu gi tumatsi shirui hinsan sabi tonsu sishichi. Mangil di ngachi lahat tangdola iru ngachi gi da dewa ibi gi lede tsunale pa te da ngachi gi te da shuwari pi tirule tse te aanale lanju pinju di tero da lakhur tangmi suleya te da mamanyu nyure ngachi gi te khonluya atsire te ngachi gi dunigi te da lojuya debe ila Tarui chizingi labminalu paache dizu chupcha da tunde gonsing miltam tonta chengale sumchu dechinalu topsu sema. Te dimatsi lakho deyub disuge paache gi rindizu tunibe khasayi sishichi. Yalugi da complain hechila ngache taxi station nalula andale pura trek gara ngachi gi anibe komesela ta ani di chhe ta dale phanga ji cc camera gi be te dazini gi go bom ebala so ani be dal rangi jungindi ta bum gi ngachi gi chala imbela ta ani be dal tongtha din gi dim chi chuk di gi be beoludi ta da taxi chugia te da di mibe michase midi thecho mi se denga gi debera shunila camera digi ngachalo nyensung besubela te ngachalo nyensung besum mase ngachage be ta ngachi garidina camera so do bashin jin jakwadong khe lungkhor de sugi te thukin junire te lungkhor de sugi mire atere dundi te yaso de besechuru ngachage dile nyensung besuni me digi mase ngachala khato mi desu te namto numo be washin te ngachara tarna ba mola najin de sugi te lalichige tabbe mado lalichige te la shale shamtrema tu tele lalige chencha lalin thab
Tani camera di chudu basin tani gi ninsun ti leshamre besuni me. Lalu passenger chalo lipme hemogi passenger jume se chalo lupme wa dilen ngachigi mishemo jabkha ani gasibina gade mishewa ngachatani mishewa de didar shumagi thubani ani dubala ani teso penthoni mela ani subachin dinnotole dara amsubusuchi bebe didaro darnawa ngachilo misimide gasmonga mishewa de netanda thuda dani pes ani gachilo system da thubachin penthonam sumoni meshinela de digiten le tulla korchobagi chegam chikalu pachi ni nyo debe tachi beno Tare sobadigi pinsulin da tashiga telejimi zonka de sunalu zunigi tele pache tabaji sudibe tanigi chaji bemba de la de sukara ju duwegi shulu zonka karagi lako de sunalu pache zunigi chaji do janda nesugi tele chenga dawagi nesu de seongi dotikbewi Gelyong chokde chak thogi denlo mimang che durgi lerim chu godin thabi gangara yebda lerim digi chogin chu mi chulu khonrai demngo damkha chabni gi gokap jindo yebbe eme Taru lerim digi chirta mi gaara lupen todo yeb mache mixel gi shemga lobda tewe macho da daji dechen gi lobtu chulo pento jundi yeb beshichi tia tekam chika lobtu dechen digi mimang dedur gi lerim tani gi kokap thob yeble digi khoncha chablu chi choda chaktu gi jarim tele gelyong chokde gen kochu lejumbe hagonina lentap juin se eme Zalhab gi chiru jemgang gi mimang chirindi jemgang lobra chungwe chiden khana lebe goden tabyebda tiga jemgang gi sane khatsuna le mitsugi tekatunu chiden lerim tina tekato mitsugi tele jemgang lobra tewe lobtru yishi chudeda pinso chudeya yebda khoni macho da daju desengi thumiya ime te khon lobtru pumni gi lamina lerim tina tekato di chaktui charimda gelyong chokde ngochapchugi Genkhugi kole lejumbera hakoi seshechi. Tezumbe jule jusu, tezumgi tsaktuna chama tonigi lotop topchi se ime. Hintin di wonime la kashbeze wachindi anzumgi rang demgo bethen gadimchibe yam namna se rang bomjuan be demgogi nalu chama top jawchibe wachindi phalumdu diwa gazumkinna phalumgi len gadib chamna andi so shesunme wala. Annali diwadi gachi gaise wachindi ngachigi balance rate lamitela pata chikhagi songdi aschi ngachigi nali pata chikhalu numbe ta dil phali mambe wachindi ta gekhapna kangil gazumchi junga anigi desindi gaisishunela Tezumbe maso da daju desengi tumi loptu jemitsugiya tsaktugi jarimda dajugi genkhusugi koleya hakoi seshechi tia lerim gitonle pache tadi betangle gochudi mete thang tezumbe tito jinda betangda selchebgi selche betangsugi koleya lejumbe hakoi se ime taru khon loptru chachapgi tato chinse chaktugi kap dajugi la betangsugi kole kidabna lumato tarezumbe ngisu betanigi kokap mathop se ime ngar media student bindigi asiji ani opportunity lishim chi thoptu sum feel belas to azum live khungi live real ani live show na azum bi job beda khunga zu dibi chese thomna di asinga chi media student bindigi khungi camera disu gadi ani be na khung media se du disu chewda gadi be ani be na la asiji ani feel bela ngara dajugi loptu chimbeka tezumgi lerimna gotamba chama tonigi go kapthop de sem gai tenga che loptu su tezumgi lerimna teka tonigi go kapthomi degi chathu da dajugi kule leshumber ha ko sudo yeble telepa chatulhen sugi loptu sulu tezumgi lerimna lu teka tonigi go kapchimbachin katin chinime te jemgang lobra tewagi mangso da dajugi desendi chilo niktong changalu chaktu khachewi ko hakodi shule chogen chuni gi tuchekha genkhu badi treka to chuni tonle shisubenu janda nesugi tonlu jemgang le pema samrup gi nesu di shigese gi nyujbewi Wandi pota pai geog na lobda chungwa chilege mebda lobda dia uchen chule lamtha rinse sakha eme digibe geog dinagi phamchugi aluchu pechatawa nyedap gi geog chuna tothop gi lobda yumi chuna tando yebbe eme iru geog dakchongi lobde nyedable pa lobtu da phamchu dese nekap gi chimchap jindo yuni digi dale pa phamchu gi lobtu aluchu khore geog nalu yumi lobda dinara pecha thothil hapchuni na semshu thopde bedu Pensum deki lobda chungwa di phayu geog yikcha gi bolokha yebda lobda dena lobtu dinchu lapchidu iru lobtu gi jangkha yung su yeble lobda dena tothop gi thungen chumep eme
Dida chika dari alui phamla luchi lobda gi nyedable pha nekap gi chimchap di dedo yuru lobthu ma shu chi nyimren che meba duin chuchele chi di lobda na lo mi yop eme Inru geo ki honle chimchi chabe ga yu mi di halam judu didu the chimde dube ga le lobthu chunyi da khongi phamsu shonchuni imma che daru lobthu shi da khongi phamsu shonchu bi chimchi chamne eme Chimchu chamni gi den le geogi ngitam bum chuji dechi zero tando yop eme te alu soda rida simchi ge telzing te mambe chundi be bewaletin phamsu namto landi be te ro tab de mesu ge khatule thomlu posur be te lobra te bezu tele yemesu ge khatule tabasi mademesu ge khatule te ta alu su tinale tindi be te tasage ninala phaye tambe te alu marabchi ngachi gi phikate be shu sai se shuni daru geogi chagi honle geogi alu che chong te wa dia lobthu da phamchu de sei thinken besono digi be dari lobda dina lobthu gi jangkha di yarsing song di yope eme te gabge ta na chu ko be ngachi gi gawon na gi skuli ti te namsmi nyunta ya si te desira bero te takata bayo ngachi zo kinge te ro ana chi chun te wana jani di ka ti chela te de city ba go na be bong la asa cha bong len te chapsa de le jim chimi zong da te ma tu ka ni di namse bom du se shuni la na di te thari ni di in la lam thari te ati lam tha pha ka gyo ni he bala ani gi tuk sum Iru kaji lobda chungwa dina kaji geog na le lobthu mi la sha yope eme digi be phai geog ki alu chulu lamtha nye se lobda gi dam kha shen meple khonre geog na lu yumi lobda dina lura din chuchele che dera jogop eme ta lalugi da lamtha rim bendigi te da khon doba gi domja sa ma he te churu chimna tandi biria te nga chigi nale nima nale chotun be na tele nga chigi da chimla 다니 두세 께 땅로에 때 침내 희비 갈때 우두 타 체디기 베때 라루치다 코라기 치루기 또야 자마소 때 안에 빌리 롭투다 코라이 팜수 때다 데세 침디 옆치 다리 줍니고 회수노 세 슈니라 때다 침디 줍차이 갈래 때 롭투 레레기 때 침카미 니니레 톱니 임베 세 슈니 때 팜치루 롭투다 니레게디기베 야 가듬처레 요디베세 추레 카미디 때 샤니 수치다 때다 셰고베세 탑사치 날린 탑니기 된달레 니니레게 미톱세 데베 셰빈베 세 슈니라 때 나기 침디 줍니고 회수 le tendige be nagidi drup chauchira te lopchuchya te da dethelara chunigi charsidu seshuni Deda chika zonga shiri le chen ge honle dari pinsum de ki lobda chungwa di to thop ki lobda be yar sing benigi chaji map eme dia le chen da tip da to thop lobda gi denlu lobda na lobthu nyu shora chigja de chi chimna le lobda na chun kilometer nga lapchi kanto be jomi kop eme Chanda Netzel giden lo wan de podale changa doji gi Netzel de kinzang haden gi nyu phu I Dunta Netzel chaju gi lerim di demchi be phithau da chika shumai lerim di logde raphu da chika ku zambe jege si shuni kadiche